З першых хвілін сустрэчы падапечныя Ігора Крывушэнкі сталі ствараць небяспечныя моманты для варот удзельніка Евро-2016 зборнай Венгрыі. Адкрыць лік атрымалася на 26-й хвіліне паядынку. Пасля розыгрышу вуглавога мяч адскочыў да Антона Сарокі, які дакладна прабіў у дальні кут 1-0. На жаль, практычна адразу ж венгры зраўнялі лік. І таксама пасля стандарту. Ралан Варга галавой замкнуў навес са штрафнога 1-1. Яшчэ ў канцы першага тайма Сергей Кісляк і Іван Маеўскі мелі шансы вывесці беларусаў наперад, але сваю каманду выратаваў галкіпер Петр Гулача. Другая палова гульні прайшла з вялікай перавагай беларусаў, але каманда Ігора Крывушэнкі так і не рэалізавала ні аднаго моманту. Шмат у чым дзякуючы выдатнай гульні варатара венграў. Былі моманты і ў нашых варот. Пры гэтым пасля аднаго з эпізодаў суддзя мог паставіць у нашы вароты пенальці. Такім чынам, вынік заканамерны – баявая нічыя. Очень приятно играть на таком стадионе. Пришло много болельщиков. Хочется им сказать огромное спасибо. Я думаю, играли неплохо. Единственное, что не забили, наверное, пару моментов и не выиграли игру. Это осадок какой-то. А так все хорошо. В принципе, неплохой футбол сегодня показали. Пропустили со стандарта, но это не исключена игра без ошибок каких-то. Поэтому ничего страшного. Это товарищеская игра. В принципе, многое сегодня получалось, но есть моменты, над которыми стоит поработать еще. Всегда есть моменты, над которыми нужно работать, но, по крайней мере, за тот короткий срок, который был вот сейчас на подготовку к игре сборной Венгрии, и то, что увидели на выходе продукт как игру, в общем-то, это внушает оптимизм. Сустрэча выклікала вялікі ажыятаж сярод брэсцкіх балельшчыкаў. Падтрымка зборнай была вельмі гучнай. Выдатную атмасферу матчу адзначыў і кіраўнік Федэрацыі футбола Сергей Ромас. 8450 без всякого административного ресурса – это хороший результат. Никаких сомнений, что в Бресте любят футбол, люди приходят, поэтому решение Федерации провести здесь товарищеский матч было правильным. Наступны таварыскі матч зборная Беларусі правядзе 9 чэрвеня. У гасцях беларусы сустрэнуцца са зборнай Фінляндыі.